6 vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene, ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti. Bez tih dobrih osobina Ti njih malo laži, još tu radi meda i šećera im daj, dok gore posao ne nakupi, ne utvrde, dok ne očiste ovaj teren, da problem... Ma ne, pa oni moraju da znaju, čoveče, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba, pa to nije normalno, pa oni će nestati. Sarajevo će biti kada kazan u kome će izvinuti 300.000 muslimana, oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sad njima morati otvoreno da govorim, ljudi, nemojte se zajebavati, u Bosni i Hercegovini ima 300-400.000 Srba naoružanih. Šta vi mislite, plus je tu armija i tehnika i sve to, šta vi mislite da možete da se odcijepite kao Hrvatski? Tu nema nekakve veze sa odlukom Karadžića ili odlukom ne znam onoga. To se zna tačno šta će se desiti, tu nema... Ma sigurno, ma jasno gori ljudima Beogradu, jasno. Za 2-3 dana će Sarajeva nestati, bit će 500.000 mrtvih, za mjesec dana u Bosni i Hercegovini nestaće muslimana. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Moram da vam kažem jednu nepobitnu istinu. Ona je ključ svih naših razgovora. Prvi put u istoriji je srpski narod zaokružio svoje zemlje, srpske zemlje. Ne zaboravite da sam ja bio komandant oblasti koja je obuhvatala 90% Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku Krajinu bez onog istočnog dela tamo, Slavonije. Prema tome, vojska kojom sam ja komandovao je prvi put u istoriji zaokružila srpske zemlje zajedno sa srpskim narodom na tim prostorima. To je jedna činjenica, ali ja bih molio gledaoce, sve ljude, da zaista shvate. Znači da je prvi put u istoriji su zaokružene srpske zemlje i vojska koja je to učinila zajedno sa srpskim narodom je ona kojom sam ja komandovao. Vojska kojom sam komandovao, a to je srpsko-crnogorski deo JNA, je zaslužio da srpski narod, da mu je već srpski narod podigao spomenik zahvalnosti u Bosni i Hercegovini. Prvo, do onog kritičnog dana 2. maja već je bilo izvučeno 70% komande i sva sredstva. Znate, 10. aprila je izvučen jedan deo, gore na Kalovita brda na Palama, razvijene na čelu sa mojim zamjenikom. 23. i 24. aprila izvučeno je 50% komande i sva vrednija sredstva. Mi smo od negde 10. 15. aprila kolone svaki dan su išle sredstva, izvlačile su sredstva. Molim vas, ja sam vas apsolutno u svemu opremio, prvo branio i odbranio sa onom malobrojnom vojskom. Znate, ta malobrojna vojska, Srbi, Crnogorci iz ove države i mali deo Srba iz postoje tamo, smo vama stvorili izvanredne uslove u svakom pogledu. U svakom pogledu, da ne nabrajam. Ja sam čak ispred nosa njima to oružje njihovo teritorijalno odbranu. I znate, i molim vas, tamo je jedan teritorijalac, neki Kojić, vidim ga na televiziji, komandant neke brigade. On je recimo zajedno s mojim ljudima fantastično obavio posao u evakuaciji Paletića. Paletići su jedna strašna sredstva bila. I mi smo nju ispred nosa. To znači, sprečili smo da to oružje upotrebe za borbu protiv Srba. Prema tome, sve što smo mi imali bilo je na raspoloženju. Ja mislim da i dan danas ona jedinica koja je 3. maja bila na mostu Vrbanja, da je ona i dan danas tamo. To su bile naše mogućnosti. A koja je ta vojska Jugoslavije? Pa to je JNA, srpsko-crnogorski deo JNA koji je zaokružio srpske zemlje. Pa to je taj deo. Sad molim vas, porazili smo i na Kupresu, Bosanskoj Posavini,
Odbranili smo vam Iliđu, odbranili smo vam Bogošću. Ne, sami smo branili. Ne, zajedno s vama, ali vi znate da u zadnjem trenutku da nije bilo nas, palo bi. Školu MUP-a smo vam odbranili, ja mislim oni tenkovi danas su tamo. Nisu, spoljeni su sad iz zone od 20 km. Da je na kraju se iskristalisao jedan cilj, da mi zaokružimo srpske zemlje i to je dobro, samo to je nije to naš, to je slučajno ispalo, zahvaljujući nama, JNA, jer smo ih zaokružili te zemlje. Ako vi nemate političkih ciljeva, vrlo teško možete da izvučete vojne ciljeve. A odakle bi vi oružje, vi bi se, sa čim bi vi ratovali da nije bilo nas? Sa plaćkama? Ne, s našim oružjem. Salo? Znate, mislim da je vreme, ja lično nemam nikakve više ambicije, ali stvarno treba jedno ljudi da saznajte. Ne, hoćete mi govoriti za Sarajevo. Za Sarajevo, što vi pitate mene za Sarajevo? Vi imate vaše političko rukovodstvo, koje je donosilo odluke. Ima rukovodstvo političko u Beogradu. Da je neko naredio i materializao odluku da se zauzme Sarajevo, ono bi bilo zauzeto. A poslije se pitanje sa čim zauzeti Sarajevo? I zašto bi ga zauzimali? Srpski deo. Srpski deo, pa zauzeti je srpski deo Sarajeva. Pa molim vas, ja sam vam ostavio srpski deo Sarajeva zauzeti. Molim vas, morate da prenesete da ste vi Srbi zadržali one prostore koje smo mi vama obezbedili. Ne bi bilo odavno rata, a to je otprilike najmanje 50%. Nažalost, izgubili ste neke. Dobro, neke smo oslobodili, neke izgubili. Ali neke ste važne izgubili koje ne mogu da shvatim da ste ih izgubili. Recimo, ne mogu da shvatim gubljenje leve obale Neretve. Ne mogu da shvatim da su, recimo, Žuč izgubljen, da je izgubljeno Moje Milo i tako dalje. Tako, to je sad baš... Ali možete li da shvatite da je oslobođen Otes? Dobro, Otes je jedan mali prostor, jedno selo, znate. Jugoslovenska narodna armija nije bila samostalna vojna sila, već organizovana vojska koja je sve instrukcije dobijala od zvaničnog Beograda. Molim vas, sve potpise, sve odluke u vezi JNA donosila je predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ja vas molim to jednom da shvatite ljudi. Bila je to sveobuhvatna i planirana agresija koja ništa nije prepuštala slučaju i koja se vodila različitim oružjima. Što vi ne kažete negdje da sam vam ja kompletno dao opremu televizijsku da otvorite i vi ste sa mojom opremom, našom opremom, počeli emitovati dnevnik. Što to ne kažete? Pa recite to. Sad tu ruke, 3 prsta, znači, 3 prsta, 3, tako. Kada ovo, kada je prvi. Otvaraj! Otvaraj! Nisam bolje ključe. Otvaraj! Dobro. Pajser, otvaraj, pajser. Bijeljinom je protutnjao ratni vihor i mnoge zavio u crno. Odnosno televizija Sarajevo i radio Sarajevo su javili da su vaši ljudi ušli u grad i da vrše teror i pljačkaju po kućama, da zlostavljaju narod. Recite nam da li je to istina i ima li išta od toga Sarajevo? To je ortodoksna laž i to je ortodoksni bezobrazluk od strane ekstremne partije SDA, muslimanske partije i od tih njihovih handžar simpatizera i
Ataturk simpatizera. Prema tome mi smo došli u jednom časnom pozivu od strane teritorijalne odbrane Semberije i Bjeljine od kriznog štaba da pomognemo srpskom narodu koji je bio ugrožen ovde. I vrlo brzo mi smo osvojili ceo grad. I mogu da garantujem da moje jedinice nisu nikog maltretirane u ovom gradu, niti su ni u kom slučaju pljačkale ili krale kao što je to objavio Radio Sarajevo ili neko. Normalno te radio emisije kontroliše SDA i mi nismo ni očekivali bolje od njih, jer znamo već oni dugo pripovedaju razne bajke o nama, čak je i njihov Alija Izetbegović mene lično nazvao za teroristu i tako dalje. Mislim da je njima u prvom redu krivo što smo mi sprečili ovu eskalaciju fundamentalista. I mogu ovdje svečano da izjavim da je u ovim sukobima poginulo oko 20 pripadnika Albanaca. Operacija je dugo smišljana, dugo spremana, tako da nije ništa bilo u nekoj nervozi da se zove hajde hitno treba ovo, treba ono. Sve je bilo dobro organizovano i dobro izvedeno. Milošević definitivno preuzima apsolutnu kontrolu i ta zvojnička operacija je planirana u Beogradu. U njoj su učestvovale snage bosanskih Srba i one su bile brojnije. Međutim, specijalne jedinice i najborbenije jedinice došle su s ove strane. Tu su bili dobrovoljci Srpske radikalne stranke, tu su bili Arkanovi dobrovoljci. Naime! Hajde iziđi bre! Neće niko ništa! Dvojcu li kuću u kući! Hodi ovamo! Boj se sam. Čekaj, ovdje. Njegov čekaj. Ajde ovamo, Hodi ovamo! Napred, ajde! These are the Muslim prisoners of Umarska. Their prison is an old mining complex outside Banja Luka in northern Bosnia. No, this is not the camp, this is the center, the transit center. Umarska and Ternopoli, both the centers, not camps. The prisoners were being brought to the canteen from a large industrial building in the center of the mining complex. It too was under heavy guard, and we asked to be allowed to look inside. But in spite of promises of openness from the Serb-Bosnian leader, Dr. Karadzic, we were told we could see no more. Why are you not fulfilling Dr. Karadzic's promise to us? He promised us something else and said, you can do this and that, and not that. We had asked to be taken to a second camp at Ternopili in the same area, to which several hundred prisoners from Umarska had that day been transferred, and which has also been at the center of allegations of atrocities. Conditions at this camp were appalling.
In 100-degree heat, hundreds of men were forced to eat and sleep outside in a field, behind barbed wire. Their meagre rations consist of a small hunk of bread and a bowl of soup every day. Here too, they said they had been rounded up, whole villages emptied of their men, and they were afraid. Can you tell me anything about the conditions in which you are being kept here, or is it difficult? I'm not sure that I'm allowed about that. You know, can you understand me? One instance in which they claimed 150 of their fellow prisoners had been killed following the death of 10 Serbian soldiers in a Muslim village. We were told people had been beaten to death, and we were asked to smuggle a film out of the camp. The pictures show severe injuries, apparently as a result of beatings. Svaka čast, momci. Evo ovaj malo izgorio, stanite. Ajde, snimit ćeš ga s čela, snim ga odatle pa ga snim s čela. Da. Šta? A to njivom došao čovjek. To je Braving nam iskao, jebe. Ajde. Evo ovako će svaki goriti, koji dođe. Čime ste govorili ste, momci? Znači bio je došao do ovdje. Aha, u njemu. A nema u njemu granata više. Znači ima posle u njemu, jel? Govorila je posle. Bili li bio pred kućom Brovinga? Rikmus. Ja ga RPG-u zapravo otvorio ga zapalio. Evo ovaj maš granatu, što su bacivali sve. Da ne eksplodira. U Ravnu i Pitomu Posavinu agresor je dovukao 54 tenka, kojima je nastojao pregaziti položaje branitelja. Uzaman. Evo je. To majstore! Ušće Usore, 21., 22. i 23. marta 1993. godine. Jake oklopne snage nadirale su ka izloženim položajima branitelja. Ishod trodnevne bitke potvrdio je onaj poznati zaključak da se po nedokučivim zakonima povijesti oslobodilački ratovi u pravilu dobivaju. Da, to je ušće Usore u Bosnu. Jest, 500 metara više ušća Usore u Bosnu. A 800 metara od grada do boja. 20. marta 1995. iznenadnim kontraudarom združenih jedinica 3. i 7. korpusa kao i gardijske brigade generalštaba Armije oslobođen je Vlašić i agresoru nanešen do tada najveći poraz. Dobro osmišljenom i do u detalje koordiniranom operacijom obuhvata s lijeva i desna, udarne jedinice izvršile su djelimično rascijepanje, a potom i cjelokupno oslobađanje takozvanog krova Bosne i definitivno raspršile san paljanskog vojstva, one osvojivosti najotpornije tačke samozvane državice Srpske. Radio Relejno čvorište na Vlašiću jedno od najznačajnijih na području Balkana. Prigrabili prvih dana za sebe, shvatajući njegov značaj. Vi se sjećate vjerovatno tih prvih dana kada su oni ne samo Vlašićko, nego i sve ostale radio-relejna i televizijska čvorište zauzele, ali je bilo im je posebno značajno je stalo do Vlašića, jer u suštini je to krov svijeta. Krov svijeta, ja bih rekao krov Republike Bosne i Hercegovine. Počeli smo, evo, od glave, od krova i ja se nadam da ćemo, ako Bog da, vrlo brzo krenuti dalje u oslobađanje svih okupiranih prostora.
Djelujući na svom pravcu, oslobodioci trećeg korpusa iz reona Ljute Grede dolinom rijeke Ugar prodiru duboko u privremeno okupirani teritorij, stavljajući najdominantniji objekat opaljenik sa relijom u potpuno okruženje. Napredujući kroz Mečavu i nanose snijega pri temperaturi od -20 stepeni, naše snage izbijaju u podnožje Babanovca i tu se spajaju sa jedinicama 7. korpusa, čime cjelokupna visoravan prelazi pod kontrolu sve moćnije BiH armije. Za samo 4 dana pao je bastion srpstva i razbijen Karadžićev bedem odbrane Bosanske krajine, a uz ogroman ratni plijen je broj likvidiranih nadmašio brojku od 250. Oslobađanjem Vlašiškog čvorišta učinjen je potpuni strateški preokret na širem dijelu bosansko-hercegovačkog ratišta i stvoreni operativno-taktički preduslovi za dalja napredovanja, te potvrđena potpuna osposobljenost manevarskih sastava za složenije operacije. Prvo istakao da je upravo ovih dana aktualno donošenje političke odluke ukidanja embarga armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom izuzetno mi je čast da u svoje ime, u ime svih pripadnika prvog korpusa konstatujem da nam je jednostavno takozvana Republika Srpska ukinula embargo i dodijelila nam ogromnu količinu naoružanja, municije i ostalih sredstava. Naime, poslije uzastopnih uspjeha jedinica prvoga korpusa počev od jula mjeseca na Niškoj visoravni, poslije oslobađanja velikoga prostora teritorije, zatim poslije uspjeha početkom ovoga mjeseca na platovu Treskavice i Bjelašnice i tako, u posljednja 3 dana, u minula 3 dana jedinice prvoga korpusa su krenule u protivnapad, u kontranapad s ciljem oslobađanja novih prostora, novih teritorija na platovu Treskavice, odnosno na platovu Bjelašnice. Oslobađanjem teritorije opštine Trnovo. U našem protivnapadu jedinice prvoga korpusa su u jednostavno rečeno u briljantno izvedenom napadu, u briljantno pripremljenom kompletnom napadu osvojile za svega par dana blizu 100 km² naše teritorije. Zatim su zaplijenile ogromnu količinu naoružanja, materijalno-tehničkih sredstava, municije i drugih sredstava. Za istaći je posebno nekoliko značajnih objekata na ovoj površini, na ovom prostoru koje su oslobodile jedinice prvoga korpusa. Na prvom mjestu objekat Hojta, ključan, dominantan objekat koji ima ta operativno-taktički značaj na ovom širom prostoru ovdje između Treskavice i Bjelašnice. Zatim objekat Šiljak, objekat Bijela Ljeska, objekat Borikovac, zatim nekoliko sela, selo Dujmoviće, selo Lediće i mnoge druge ključne objekte dominantne koje imaju taktički, odnosno operativni značaj na ovom širem prostoru ovdje. Jedinice prvoga korpusa su to krajnje, ponavljam, briljantno izvele. Armija BiH. Šume, ovdje se ovo...
vidite, ovo je vojska Republike Srpske poklonila armiji BiH. Poslije ofanzive neprijateljske koja je izvršena na nove prostore, prešli smo u kontraofanzivu, znači združne jedinice prvog korpusa i mi smo dobili zadatak ubacivanja u neprijateljsku teritoriju. Zadatak je tekao po planu, tako da smo se ubacili u njihovu teritoriju dubine oko 15 km. Imali smo zadatak da razbijemo jednu oklopno mehanizovanu jedinicu koju smo uspješno razbili, zarobili smo veći broj materijalno-tehničkih sredstava, koji jedan dio ovdje vidi se, ostalo je već na izvršenju borbenog zadatka. Među tim sredstvima je još 5 tenkova, 2 oklopna transportera. Štovani gledatelji, sigurni smo da ovakav prizor niste imali prilike da vidite u 10-mjesečnom ratu. Naravno, ni vaši reporteri nisu imali priliku da ovako što vide u dosadašnjem tribu. Ovdje iza mene nalazi se samo dio oklopnih sredstava koje su borci naše armije zarobili. Naime, 5 tenkova T-55, 2 transportera i 1 samohotka su sada u rukama naših boraca. Ja sam Tevanović Dragan, rođen sam 1.10.75. godine. Tevanović Dragan. Ja sam Đuza Zoran, rođen sam 75. 18.11. Kaurinović Dragoslav, rođen sam 13.4.1975. Jović Aleksa, 21. januar 1974. Hrvaćanin Dušan, 16.11.1975. godine. Pilić Trijun, rođen sam 12.12.1975. Armija BiH. Pripadnicima prvog korpusa, posebno jedinicama, pripadnicima jedinica koje su izvojevale ovakvu briljantnu pobjedu nad četničkim snagama, nad agresorom. Agresor je u ovom protivnapadu naših snaga ostao slabiji za ovoliki broj zarobljenih sredstava. Sva zarobljena sredstva, tenkove, transportere, topove i ostalo smo istoga trenutka okrenuli prema četnicima i u posljednja 2 dana ih koristimo u oslobađanju novih prostora, novih terena na ovim prostorima o kojima malo čas govorimo. Jednostavno bih poručio svim pripadnicima prvog korpusa da mi je čast i zadovoljstvo biti komandant ovakvih jedinica. Kako ono kaže imala narodna, lako je biti dobar komandant pored ovako dobrih komandanata i dobrih vojnika. Živi, zdravi mi bili, a poruka bi jednostavno bila idemo dalje.
onda dolazi 19. oktobar 1994. godine. U ranim jutarnjim satima počinju borbe na kupreškom dijelu bojišta, koristeći ubacivanje snaga u borbene rejone neprijatelja, brzi i silovit udar s leđa iz bokova, u potpunosti izvršena blokada neprijateljivih prednjih krajeva, ovladano je objektima Jarčišće i Biljeg, spriječeno dovođenje rezervi i razbijene snage neprijatelja na objektima Risovac, Hadrovica. Ovladano je objektima Srebrno brdo, Mala Vrljevača i Mala Luka. Ovladavanjem objektima Jarčišće, Risovac, Lukića Koš, Mala Luka, Vrljevača i Srebrno brdo stvoreni su uslovi za dalje napredovanje naših snaga ka Kupresu. Drugi dan ovladano je potpuno objektom Osmanagina Kosa. Iako u teškim meteorološkim uslovima, magla, kiša, vidljivost je bila svega 30 metara, silovitim udarom na više pravaca uspjeli smo vladati objektima Velika Vrljevača, Velika Šuljaga, Nova i Stara Titova vila na Koprivnici, Zagina, Livada. Neprijatelj je uvidio da gubi. U Kupres dolazi lično Gvero i Milovanović. Neprijatelj dovodi pojačanje, uglavnom iz sastava 1. krajiškog korpusa, 11. lake pješadijske brigade vojne policije 1. korpusa, Centra službi bezbjednosti Banja Luka, snage policije, dio specijalnih jedinica pod nazvom Panteri ili takozvane Mauzerove garde. Sve je već na nogama da bi se spriječio prodor naših snaga u Kupres. Borbe još više dobijaju na žestini, ali su naše snage odlučne u postavljenom cilju. Ovladano je objektima Demirovac, Mali Stožer i nastupamo ka Kupreškim vratima i Stožeru sa najvišim vrhom Vranom. Ovladava se i objektima Lupoglava, Previla i Bukovača i napreduje prema Malim vratima. 14. dan odlučujući udar naših snaga ovladava se objektom Crni vrh, Runjevica, objektima Veliki i Mali Siver, objektima Mala vrata i vrši strahovit pritisak na Velika vrata. Neprijatelj je prisiljen na izvlačenje i naše snage izbijaju na Stožer, Kupreška vrata, Malu Plazenicu. Posjedanjem najdominantnijih kota, operacija Kupres doživjela je svoj vrhunac, a borci 7. korpusa ispunili su u potpunosti svoj zadatak. Kupres je slobodan grad, a 7. korpus je dokazao da je korpus sa izuzetno hrabrim borcima i sposobnim komandnim kadrom. Oslobođen je prvi grad u Bosni i Hercegovini. Kupres je samo putokaz za dalje. Vozuća 10. septembar 1995. Ova pobjeda također ostvarena iznad očekivanja. Ostaće zabilježena kao operacija kojom su spojena dva neprijateljskim utvrdama razdvojena korpusa, drugi i treći. Time su ujedno industrijski bazeni Zenice i Tuzle povezani najbližom putnom komunikacijom. Agresor je Vozuću smatrao trajno zaposjednutom i stoga neosvojivom. Evo vidite da se nalazimo u Vozući. Za Vozuću je Karadžić rekao da se ovdje brani Moskva, a ja sam prije 6 mjeseci na to odgovorio tu se ne brani Moskva nego oslobađa Bosna. I na Vozući se potvrdila sposobnost komandi jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine da na bojnom polju uspješno izvodi složene operacije. U sadjejstvu jedinica 2. i 3. korpusa osim mjesta Vozuće oslobođeno je još 30 kvadratnih kilometara, te zaplijenjena 3 tenka i značajne količine drugog oružja. Ured dosad oslobođenog područja Vozuće, Lozne, Seone i drugih mjesta, naši borci su u posljednja 24 sata oslobodili 30 novih kvadratnih kilometara prostora na kome su i sela Mala Lozna, Savići, Brdo, Potoci i Đukanovići, te dominantni objekti s kojih je do prije par dana još dejstvovala neprijateljska artiljerija. Modra stijena, Kremen, Bornatica, Janj, Plavetno brdo,
Gradina, Ravna Rudina, Kamen, Vrga, Brijeg i Kocanja. Naše snage su tokom akcije zaplijenile ogromne količine naoružanja, municije i ostalih materijalno-tehničkih sredstava. Osim ostalog, zaplijenjeno je oko 250 različitih tipova pušaka, puškomitraljeza i drugog pješadijskog naoružanja, 3 tenka, 2 samohodke od 90 i jednu kalibra 57 mm, zatim jednu pragu, Bofors, 4 haubice kalibra 122 mm, 30 minobacača svih kalibara, 6 topova tipa ZIS, nekoliko lansirnih mehanizama sa raketama za protivoklopnu i protivzračnu odbranu, oko 30 ručnih, prenosnih, statičnih ili na motorna vozila instaliranih radio uređaja i centrala. Također zaplijenjeno je 26 teretnih, terenskih i drugih motornih vozila, pretežno natovarenih municijom i drugim materijalno-tehničkim sredstvima, dok se broj sanduka sa pješadijskom i artiljerijskom municijom nije mogao ni evidentirati, obzirom da je dio tih sredstava kao i oruđa odmah upotrijebljen u razbijanju preostalih neprijateljskih formacija. Nakon oslobađanja Vozuće, jedinice 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nastavili su čišćenje terena prema dubini Ozrena, gdje su agresorske snage u opštem rasulu i bijegu. Sakupljaju se materijalno-tehnička sredstva i tokom proteklog dana oslobođeno je još nekoliko sela i značajnih visova, a neprijatelj neselektivno granatira novo oslobođeno područje, saopštila je informativna naoružanja agresora. Služba 3. korpus. Nakon brižljivo planirane i odlično izvedene akcije, združene jedinice 2. i 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine su konačno oslobodile strategijski izuzetno značajnu Vozuću. Ovim se stvaraju pretpostavke za dalje napredovanje jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine ka Doboju. Oslobođeni rejon Vozuće danas je obišao predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Predsjednik je najprije iz jedinica 3. korpusa koje su učestvovale u ovoj akciji. Sad vršio smotru dijela. Vi ste na Vozući slomili kičmu četničkog neprijatelja. Vi ste pokazali, bit ću veoma kratak, put kojim ćemo nastaviti i dali urnek, model ili urnek borbe kako se ta kičma more nastaviti dalje da lomi, da bi se oslobodila. Recite nam kakve su nove informacije koje nam imate saopštiti. Da obavijestim sve gledaoce i slušaoce da jedinice 7. korpusa ulaze u Donji Vakuf i želim da se obratim i stanovnicima Donjeg Vakufa i pripadnicima srpske vojske. Da. Poznato im je da smo ovladali prostorima na lijevoj obali Vrbasa i Karaulom. Naša domovina Bosna i Hercegovina. Da je Donji Vakuf naš. Sve tačke koje su isturene oko već su eliminisane. Najveći broj njihovih vojnika je odložio oružje. Predao se borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zato ih pozivam da sačuvaju živote i da se vojnički korektno predaju, jer se sa njima krajnje korektno i ljudski postupati. Moja dužnost i obaveza da ih pozovem i da se pridržavati Ženevske konvencije i odredaba međunarodnog prava, pozivam ih na časnu predaju. Ključ je njihov, ključ se drži, mi smo došli do 300 metara od ključa, međutim ja sam fino napominjao da nemam levi bok. Ja sam prodao klinasto do ključa, međutim nisam imao levi bok i nisam mogao da uđem u ključ jer bi imao velike žrtve. Ja do sada imam 16 poginulih boraca, imam 83 ranjena borca, znači ja sam dao svoj doprinos kao Srpska dobrovoljačka garda, mi smo dali svoj doprinos ovom narodu i pre ovih borbi. Kažem da je situacija vrlo ružičasta i da stanje je dosta složeno. Krenulo se forsiranim maršom prema ključu. Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i Pudinom Hanu, oko 21 sat jedinice 501. i 510. brigade pobjedonosno oslobađaju ključ.
po prvi put vidim brigade moje u napadu, u vodnim četnim kolonama. To je kao kad gledate Mravnjak i tad možda, ne znam da li su mi suze krenule od radosnice ili imaju one žalosne, a imaju od radosti. Jesmo li mi tolika sila? Otišlo je nas 40, od nas 40 bila je jedna devojka, medicinska sestra koja normalno nije učestvovala u akcijama i bio je da naš gardista stariji godinama u nekom, kako da kažem, ekonom. On je kao ekonom bio nabavljač da nam nabavlja hranu i to, znači nije ni on imao direktne akcije. Znači od nas 38 već posle mjesec dana je katastrofa, prepolovljeni smo, više nego da smo prepolovljeni. Dvojica su poginuli, 17-18 ljudi je ranjeno. Taj 5. korpus, naročito ta neka bužimska 505. To su strašni borci. Ta 505. bužimska, to je neverovatno nešto. To tim ljudima, koliko god oni bili neprijatelji, ja sam uvek govorio reči hvale, jer su stvarno mnogo hrabri. Ako može se kaže ludo hrabri, onda su to oni ludo hrabri. Da li su to neki moralisti hode, da li je taj fanatizam? Neka su se vodile akcije na nekih 100 metara ili bliže da ne možemo ni njih da pomerimo. 17 akcija na Plaziku, jedno brdo ispred Kladuše. 17 akcija, 17 napada, nismo mogli da ih pomerimo. Za ne verovati. Tako da su se borbe, kažem, vodile vrlo blizu da... Daj ono zadar. Gdje? Kako sad? Daj svojom bazu. Telefon, evo dole telefon ima. Daj, zoli da hitno krene iz 502. rezerva. Ajmo. Reci, rekao Dudak 502. rezerva da kreće odmah. Šta kažeš? Aj brže Remzi, brže izađi gore što prije kod Umpušova da im preprečiš put. Mladić je unutra bio. I on nije dao čak da ga u novom previju, nego za prijedor i to 3 obruča vojne policije oko bolnice špio. On se izgubio tata. Mislim da se je mogao i on tu, da mu se je mogu doći, šta bi naš narod rekao, haka, da se je znalo 100% da je tu. Nego tek smo mi poslije po zarobljenoj dokumentaciji, po svemu onda smo shvatili ko je bio tu i šta je. Sad postoje svako razne informacije za njegovo vozilo, znači puha njegovo, gdje je zarobljen, šta je. Međutim, ja odgovorno tvrdim i znam lično i očevidac i učesnik da je Mladić je puh ovdje zarobljen sa kompletnom dokumentacijom njegovom. Izvučemo one Mercedese. Ovo je vozio moj Metalić. U njemu se vozio? Da. Dobro, on je imao svog vozača. Tu je još kokarda. Evo, dokumenti od Talca. Nije to orbe, mamu. To su orbe, ima li dokumentaciju? Ima sva. Da mu kažem, dečki, znate šta? Pošto se nije. Ima. Kad smo mi krenuli u taj kontranapad, on je pobjegao, i to nije pobjegao svojim puhovima, znači ostalo su 2 njegova džipa na Mercedes puha, nego u nekoj ladi nive, onoj dole, niz ovaj čulumak, znači glavnim tim putom, nego je ošao ovamo sa ovim žutim putom. Sa Hasanovom kosom ošao je Lugaranć prema selu Ženijac. I da je povučena ova četa i ovi pustinske lisce, oni bi tačno njima ušli tačno bi došli u ruku. Međutim, eto. Pusti još malo. Neka splamta. Borci 52. Viteške, momentalno se nalaze, znači razmišljeni okolo Petrovca, nešto ovdje u grad, pretresuju, znači čiste. Šta dalje? Dalje čekam naređenje, vjerojatno ključ ili tamo negdje Banja Luka. Mi idemo do kraja, a naš kraj se zna. Silovita BiH. Prepišačili smo, borili smo se, pobili smo četnika. Rastuli smo jednom riječi, jednom zanovi. I dokazali da oni ljudi koji su lovačkim puškama i dočekali, sinoć kad sam se vozio na tenkovima,
moje osjećaje nije mogao niko. Ja sam se borio prvog dana ničim, sinoć se vozim na tenku. To su mi sve golim rukama uzeli i naši borci izginuli zato, ali smo stvorili armiju koja je ponos i u Evropi i u svijetu, koji niko ne može prigovoriti jednu riječ. Sa nas prepreka nema. Dugo sam čekao. Od uzbuđenja ne znam šta da kažem. Sretno sam presretno što sam na svoj babam vratio i dokazalo da je armija BiH sila nebeska i da ćemo ići do Drine. Najljepše na svijetu što se moglo desiti. Je li bilo otpora četnika? Pa malo, to se razbija, nula. Ja sam prezadovoljan što smo radili. Kakav je posao bio. Evo kao što vidite, moja kuća je ovdje. Moja majka je inače umrla 1991. godine, ovdje je neku stanu, ja ne znam ko je, ali sad se vidi ko će biti vlasnik ove kuće i dalje. Ja sam presretan, jer ovo je moje rodno mjesto, ja volim Bosnu, borio sam se za nju i borit se i dalje. Do oslobođenja, do Drine, ja jesam pravoslavac, ali ja sam Bosanac. To znaju moji prijatelji i svi borci Petog korpusa. Ja pozdravljam sve moje borce jer su odradili jedan velik posao. Mi idemo dalje s Petim korpusom, nema šale, to je zaista sila nebeska. Ja sam htio da znam, da dam ljudima do znanja da je ovdje kuća Slavka Lipića, kuća kojeg svi znaju Petrovčani, znaju ko je bila moja majka, ko je moja familija, znaju jednostavno da je to čovjek Bosanac i ne dam Bosnu nikome. Ja sam ponio ključ, ako je kuća čitava. Jeste rekli da će je minirati, da će je srušiti. Da sam u Petom korpusu. Gubitka nekoliko zapadnokrajiških gradova, general Ratko Mladić, komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, napustio je liječenje na VMA u Beogradu i došao u Banju Luku kako bi na licu mjesta organizovao odsudnu odbranu. Mi smo došli da zaustavimo muslimanski napad, da saniramo ovaj napad cijelom dužinom fronta. I normalno molim stanovništvo da ne beži, jer mi nećemo sigurno bežati, da ostane u svojim kućama, da bude sigurno. Doveden je Arkan, ali Arkan nije vojnik. Arkan ima onu grupu svojih desperadosa, on je više EPP. Dobrodošli u Bosansku krajinu. Borci 17. viteške krajiške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine 28. septembra 1995. oslobodili su obronke Manjače i vodili žestoke borbe kod sela Orljana.
zatim slomili odbranu neprijatelja od Mačkića glave do Sitnice i zakoračili na Banja Lučku opštinu. Mi nismo dobili rat, mi smo izgubili rat. Ja sam dobio sve bitke, ali sam izgubio rat. Oni su došli 15 km odavde, da su dobili signal da idu dalje, on bi ušli u Banja Luku. Ja sam stanovao tu gdje stanujem, cijela zgrada već na točkovima i gleda kako da mugne i pobije. Ovo ti je draga rijeka Sana, vidite mi. U Sanskom mostu je gardijska brigada porazila Arkanovce, a tada su zarobili Arkanov džip. I nažalost, tu su poginula 3 pripadnika 5. korpusa, a onda gore smo mi zarobili Arkanov džip i zadržali ga tu kao ratni plijen i malo smo se poslije toga zezali. Arkanov su bili tu, Arkanov je pobjegao možda neki 10 minuta iz tog svog štaba. Cecne slike su bile, trebalo je koncentrativan za 2 dana. A u hotelu Sanos je bio zakazan, u stvari organizovan koncert ove Cece Ražnjatović, Arkanove supruge. Počeli su zvoniti telefone i zovu ljudi srpske nacionalnosti koji su trebali valjda doći na taj koncert. Šta ima, je li koncert, ko pjeva? Onda smo se mi malo šalili. Evo, 5. korpus pjeva general Dudaković. Evo, mi se nalazimo u Sanskom mostu. Jedinice naše armije su oslobodile ovo područje i situacija je u potpunosti pod kontrolom. Vidimo i Srbi i dalje dejstvuju, granate padaju po gradu. Međutim, znaćemo mi da odgovorimo i da nađemo rješenje kao i do sada. Da. Pitaj, nek uslikaju. You